Wamulang solong rai komasai khetum Arunachal hor Kenep Dunlong. Karibiang Autonomous Council CEM lapen MP atum Japon Linsi Karibiang Autonomous Council long ke doan MSC atum hempre ka puthak Prime Minister aphan ka chetong dang. Surujun marak hemang songpen nang kluru. Lahori janalong 61.41 kg as a ganja Kenep Dunlong bangke thom kaching nang. Thereponi phaing kora sirke barni Borbathar police station ke parlopon Wamulang solong ke do inut abang paron ripen Arunachal Pradesh ahor ke paparduna bangphu Borbathar ai komasai khari deng kachingna Pinpur dam ke dam tang theria chikloni phaing kora phorni Borbathar naka checking along cement kar thang atra kalong pen aronri Arunachal Pradesh pen keban ahor ke Nebdun long pen joy puthot arai komasai khatumri tarli pon bomaho inut Abdesh Choudhury artaning kan thomkep alangke Wamulang so Nepali bostia sorposi pang thekpon long arji dingloi pen Dimapur anat aron ripen Arunachal Pradesh ahor bokajan dong ponpur atrak ke poncang hukari biang long ben kacir abduna tumdo tahai poting si inut Abdesh Choudhury aphan honthe ponsi bangsa bihalong kacir abdun pu akoi PC Borbathar PS case number 17/23 EU/S 120 bracket B bracket close /379/411 IPC /W 53 bracket 1 bracket close bracket A bracket close /63 Assam Excise arona ting pensi pabon ponsi ingnang pon anjang langsung pada Egyptian rong pinang kilo birta Malong News. Thereponi phaing kora sirkep arni CEM Dr. Tuliram rong hang Japon Linsi kari biarat kar inai Prime Minister Narendra Modi aphan ka chetongda Lasohot MP Horen Singh be MLA EM MSC ke do anatumta Delhi long chetongde jasemet kari biarat kar inai hempre kang them prap jin penang pachun pinang ji polam thepensi Prime Minister aphan chetong dam lopusi CEM ahin pen lam the chepak lang pon lapen thu kari biang Autonomous Council atumke mate non kari biang Autonomous Council kachari bom atumke kari biarat kar inai hempre kang them aputhak tengni Laso teng sinon hebjong kancas dikom atumta hempre ka puthak che song dam lapen laso hut MP ta chetong dulu lapen non malom Assam Assembly along budget sejon ke do bomalong ta MLA Dorsing rong hang ke hempre ka puthak Assembly alo lam the chepak lang pon la siun an ke kari biang Autonomous Council atum hempre ka phan che song bom loposi CEM lam the chepak lang pon News Desk report Malong News আমি কই কেন্দ্র সরকার আৰু আৰু 2021 ছয়টা উপপতি সংগঠনবিলাকৰ শান্তি PCB কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে ছয়টা উপপতি সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি তাত PCB মনোনয়ন সেইবিলাকত দফা সেই গোটেইখিনি ৰূপায়ণ কৰা স্বাৰ্থত আমি পৃথিৱীবিৰত জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমি প্ৰকাশ কৰিম তেখেত আমি এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছোঁ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে তাৰ বাহিৰেও স্পেচিয়েল পেকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু লগতে আমাৰ বহুদিনৰ পৰা আমি ভাবি কৰি আহিছোঁ ৰাজনৈতিক সমস্যা সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি কৰিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ সাংসদত MPও লগতে আছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 4জন বিধায়ক আছে তেওঁলোক গৈছে আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিমানখিনি মোৰ কলিগছ EM MEC গোটেইখিনি আহি আমি কৰিলোঁ আৰু সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে আৰ্টিকল 244 যিটো সেই বিষয়ে আপোনালোকে আলোচনা কৰা হৈছে সেইটো আমি সেই গোটেইখিনি মেম'ৰেণ্ডামত দিয়া হৈছে আৰু এবাৰ হৈ আমি 4বাৰ মেম'ৰেণ্ডাম দিলোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক্ষেত্ৰত আমি মেম'ৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে আৰু সেই সমস্যাবিলাক আলাপ আলোচনা কৰি সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থতে আমি আকৌ পুনৰবাৰ তেখেতক আহিছোঁ আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে আমি মেম'ৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে আৰু বিশেষ কিবা প্ৰস্তাৱ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আপোনালোকৰ আছিল নেকি তেখেতে কৈছে যে গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকৰ সেই মেম'ৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে সেইবিলাক তেখেতে আলাপ আলোচনা কৰি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে আৰু ডাইৰেক্ট ফাণ্ডিঙো আমি বিচাৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যিমানখিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পুঁজি সেই পুঁজিবিলাকক ডাইৰেক্ট কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে দিব লাগে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সেইটো আমি ডাইৰেক্ট ফাণ্ডিঙো আমি বিচাৰিছোঁ
West Karbi Anglong Hamren along District Hospital Alhem Kiki Malong Inut Surujun Marak Artaninkan Toksike Brahinia Sarbura Sai Kachongdat Dun Penajok Arve ke Jangbo Mahut Sai ke Klem Duna Hemang Song Pen Nang Kluru Laso Pen Tong Sekot Pen Sekilang Jiapan Hamren Civil Hospital along Ansi Pondo Bonta Hamren Civil Hospital Puset si Dr. Inut Bed Hal Pusi Kecilang Jia Tumki Penang Anap Haidu Tangti Inut Bed Dr. Lek Kupuson si Doan Apan Sekilang Jika Pacetang Unpo Lapuson si Habar Arada Temaningkan Tame Cecak Nanglo Apong Tins Tame Birta Cetai long Dr. Abi Polam ki Klang Piglo Bonta Madu Tanu Cewarvi Kiso RM Krung Atum Tame Lapusi Cecak Nanglo Tipoing ko Rang Atum Stame Dr. Kabidera Jok Lapusi Cecak Nanglo Lasim Madu Ake Teke Ding Atum Stame Bangso Hamren Civil Hospital long Ongdung Mate Dor Klub Apai Dr. Atu Apan Keban Tuji Apan Habar Arada Tumpen Kacuning Ripon Padu Rinti Hamren Perosto Mintinang Kelo Birta Malong News Esa ini tulsai kia ahin pen Japon Lindsay Arya Sangho tumpen pen therini phaing kore sirke barni Lahorijan Tea Garden adungalong keton ke langa sai dengpon sonse anarlo porphai krihini rachiti mapor malom ihum berna ke pang thega phai AS01 MB 4394 agari aphan khangdunsi kurugdunlo lapen 61.41 kg as ganja tame long ponlo la solong ka cherabdun gari ka tebara bang phupen pen bang ke thomaphan karjupater tok ponje phan nep ingnang ponlo amen lake Mohibur Rahman Arta Plikep SOMD Bhaiti Ali RO Jajuri near Saru Masjid APS Jajuri Morigaon MD Dildar Hussein Artain Kore Sirket SOMD Tajamul Hussein RO Jajuri Morigaon Lapen Babol Sek Arta Plikep SO Elite Abdul Salam RO Jajuri Morigaon Labang Sokene Ponlong Ahormudo Anta Arona Teng Pen Klem Ponsi Inspector Brahma OC Bokajan PS Ahin Pensi Cepari Teng Ponlo Hanjang lang Super Egyptian Dongpi Nangkilo Birta Malong News মানে মৰ্নিঙত আমাৰ এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে আৰু এই ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এটা নাকা ইয়াতে ছেটআপ কৰিছিলোঁ আমাৰ লাহৰিজান বেক সাইড যিটো নিৰ্মল টি ষ্টেট বাগান এটা ৰোড আছিলে তো সেই বাগানত আমি এটা নাকা স্পেচিয়েলি আমি হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি এই দুডু কলনী সাইডৰ পৰা এখন ভাড়া গাড়ী আমি ইয়াত ডিটেইন কৰিছিলোঁ আৰু গাড়ীখনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তো পিছত আমি গাড়ীখন কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম কিমান পৰিমাণৰ গাঞ্জা 61 কেজি আমি পাইছোঁ তাত কেইজনক আটক কৰিছে আমি তিনজন আমি ব্যক্তিকে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ঘৰ কিবা মৈৰাবাৰী হয় মৈৰাবাৰী বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ পূৰ্বতেও স্যাৰ তেখেতসকলে এই ৰাস্তাত সেইটো বিষয়ে তদন্ত চলি আছে বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব বজাৰ মূল্য এপ্ৰক্স 5 লাখ ওচৰা আটক কৰা লোক কেইজনৰ নাম এজনৰ নাম মজিবুৰ ৰহমান মই কৈছোঁ মজিবুৰ ৰহমান এজন নাম মহম্মদ দিলদাৰ হুছেইন আৰু এজন বাবুল শেখ তেওঁলোক ক'ৰ বাসিন্দা হৈছে তেওঁলোক মানে কিবা মৰিগাঁও হয় মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেওঁলোক পূৰ্বতে এই কামত জড়িত আছিলে নেকি সেইটো তদন্ত চলি আছে আমি তদন্ত পিছত গম পাম NGO Holistic Life Transforming and Empowering Community Tumpen Ing Chinalong Thu Keronpong Lakhain Koirapon Nilip Constituency ke Parlopon Panjanalong NGO Holistic Life Transforming and Empowering Community Tumpen Samhansia Rong Lapen Poisa Ing Tiarong Pen Chinglok Arong Ing Chinalong Thu Keron Asai Dengpong Laso Keron Ponalong Isya Long Pen Sika Anam Haruke Thom en Pondo Lapen Phom ka philap duna hud Anudapan ke Sika Ing Koi Lapen Anudapan ke Sika Phokep Lason Sik en Pon Padu Pusi Hadak ke Doarat Tumpen Chethan Pon Rinti Lapen Penangan Arada Tumke NGO Politik Keraba Song Tumtang de Dasi Anam ke Enede Nang Poma Pusi Chethan Sai Nang Dulu Kado Kabilong Thu Pharu Hinira Tokep Antu Laso Along Thu Ron Lab Tang ke Sika Suri Toksike Bran Nerekep Long Ponji Pusi Penangan Arada Tum ka Chethan Nang Du Monta Pherangke Tum Karjo Holistic Life Transforming and Empowering Community Founder Joyhin England ke Thana Tingke Bangsa Long Tu Hadak ke Endam Anam Sika Pharu Hinne Phokep Lapen Dak ke Ban ke Tematum Anam Sika Phokep la Sika Do Kabe Sika Pharu ke Thoman en Ponang Koklo Pusi Field Assistant Pen Than Pachini Pon Chukki Hola Pen Amerson Terang Nang Kilo Birta Malong News So along to Keron ini tu ke di rong hoi ni gambar hoi pen abang ke tangkap pasal kon antong enan ni di sini anda la ka sar tu di sini ko si bonta ini NGO pudon ke tangkap bang ke edas ya kimi mah la pesan sini dak kemat hat ambil tenang li long malong dah ni li lang gitu sa long kita tangkap haru thom pi long dah isi isi wet di isi wet long asal dah la nang tu ma samhansia rong ke don kan tu ma long thu long dun ma ni tu pini ni house abang ke 43 le kala 43 long kilong itu lang ma monte lan wela lan wet lagi tenang li tu nang li ro sar sitam nang li ke la long thu sia nam bang ke Sika Pharu Thom Tangka Pinang Kok oh Pinang Kok lah
non ni dipilih bang nang hi polo ni dipilih lah nang ni rong ke Nilirong sa Hansero. te la la bang so long thu ke NGO tum si ron bodi Kalang iglo. amen chini ma la NGO to amen Oh, nili chini de ni e. annam pen ma ke joy la Ana mane ni tum hala so e document ke pon o a khur hadi. Mane inhut pen mane molong thulong hote 300 paisa chi thik tu boyale hai. Ama si 300 pini nili tum pidin. bang an tum long yi Bang ko amane laddak arong ke plik ke pra plik pini bon hote ka. bang sorong men song Sam Hansero. sampan la bang so along thu jong si en no pede paisa pini ma pinang podi Oh, la sona jari klo. la pen ke bat gen e bodi haro thom ke di Haro thom. Laflina Borgohay aphan Assam Sarkare hin pen lak phokke batangka pajir ponpo. Ajara som ta thekser pulote ali cholong. Lason se kapatho hin ta thekser lote man peng tangka maha hembrita mintanang ni. Lason se Assam sopi Laflina Borgohay ta kalang do. Laflina Borgohay ke arta jum pigla. Arta ningkaning ko rapiso se sidolang. Bontalang ke kapatho hin ke thek piga jok. Assam angkang chotkali bharodang kang la pen pirthia dangalong anta non ke amen che thang klong tanglo. Laflina Borgohay ke inut boxer ka che tenga bang phi. Alang kedam tang Surihindra ingkoya ningkan Olympic along ta bronze medal che palong dundu. Lason se Surihindra kriner ke pen Surihindra kresir ke baningkan AIBA World Boxing Championship along ta bronze medal che palong dundu. Lapen pining ke do IBA Women World Boxing Championship along ke Bharara det pen gold medal mate seranong isi che palong dundu. Laso jok Assam angkang pen Bharara angkang aphan nong me wan pilu. Lapen aso birda ke me Laflina Borgohay Assam angkang aphan ke wan pithega jok ka choro ta pajir ponsi Laflina Borgohay aphan sarkare hin pen tangka lak phoke pajir ponji aphan ta pangdak pon tanglo. Lapen Laflina Borgohay ke gedam tanga porta Bharara det lapen Assam angkang aphan boxing ke pathu pen nong me ke wan pe jok alang phan Assam sarkare hin pen DSP aworeng stami pipondo. Lapen non amad Laflina Borgohay DSP aworeng ta claim bomdo. News Desk report Malang News. Tum kelang bom lake Malang News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.